ভীমাশঙ্কর ভীমাশঙ্কর ഇത് മറ്റേ ഗ്രീക്ക് ഗേഡ് ഗ്രീക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ എന്തായാലും പേര് ആദ്യം ദൂരൊക്കെ 12 രാശിക്കാണ്. ഓ അത് ശരി. അതിന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ഏത് രാശിന്റെ ജ്യോതിർലിംഗം ইয়াত পামহিত ভীমাশঙ্কৰ মন্দিৰ ৰাভা আগে আগে গৈ আছে, পিছে পিছে মই গণেশ মন্দিৰত পূজা কৰিলোঁ দুয়ো। আকৌ ইয়াতে আহিছোঁ আমাৰ 6 নম্বৰ জ্যোতিৰ্লিংগ এইফালে দি 6 নম্বৰ জ্যোতিৰ্লিংগ হয় ভীমাশঙ্কৰ পাহাৰত, পামহি পাহাৰত অৱস্থিত। ধুনীয়া পৰিৱেশ এইবিলাক, পূৰা ইমান ধুনীয়া। কোনোবাৰ যদি আহিব ইচ্ছা আছে চাই কিনে আহিব, দৰ্শন কৰিব, বিৰাট ভাল লাগে। ইয়াতে গংগা আছে ধুনীয়া। ছাতি এই তাতে জ্বলাম, ইয়াতেও জ্বলাব পাৰে চাকি। সুন্দৰ পৰিৱেশ ভীমাশঙ্কৰ। দাদা পাহাৰখনৰ নাম কি আছিল? ডাকিনী ডাকনি পাহাৰ পামহি। ছাতিটো অঁ হয় নেকি? দিয়া ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भजगेन्द्रहारं वसन्ते दयारविन्दे भवं भवानी सहितं भवं भवानी कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भजगेन्द्रहारं Om Namah Shivaya. 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 Om Namah
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय नमः शिवाय ओम शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम पैसा 50 টাকা আছে তোমার ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय পামহিত অৱস্থিত ভীমাশংকৰ মন্দিৰ কি পাহাৰ দাগিনী পাহাৰ পামহিত গড়চকৰ পৰা 200 মিটাৰমান ভৰি সোমাই আহিব লাগে জ্যোতিলিংগ ষষ্ঠী 6 নম্বৰ জ্যোতিলিংগ হয়নে এইটো